Көрәтчілер, мен бүгін Сергей Степанович Васильев Барагонскай атынан Улустағы кен библиотека фондатыгар бар Захар Васильевич Гоголев ологон үлетін туғынан сырдатылы бұд. Оны тәңе кені бейтер дактор бұғытнан үлілі бет кенегелерінен кылгас обзорын орын көрдірем. Захар Васильевығы біхи сақа сирен онна Сибирь исторетін үйреппет бәден ученый, исторической наука доктора, республика гуманитарный наукаларын сайдытыгар бәле солы қалар бұд. Оны тәңе оттақ сади кыттылаға боларынан білебет. Кини сақа сирауанна Сибирь историятыгар түрдінтен тақса научный үлелері сурян қаллар бұта. Ол түмігінен мен білеген кини олығын үлетін туғынан сурулы бұд. Он редактор бұғытнан үлеләбет кинегелерінен обзор бұн сағалы бұн. Эхиги болған тағытыгар тыгынча 902 сыллаққа Жукускайдағы государственный типографияға бачаттинен тақсыбыт 30 лет Якутской СССР ден сборник книге. Захар Васильевич бұ книгеға составитель бұғытнан үлелеспет. Манна тыгынча 900 сүрбәк кесыллаққа тәрелібет Сақа автономной Советской Республиката отыт сыл ихигер ытылыбыт үлелерінен сетихилерин туғынан суруллыбыт. Ведущая роль русского народа в развитии народов Якутии ден тыгынча 905 сыллаққа Сақа сырыняға книге издательствотыгар бачаттеммит ыстатиялырын оннян тахары книге. Бу книгеға нучча народа Сақа сырын народтарын сайдытыгар көмөлөрүн туғынан ыстатиялар кирбиттер. Ол ихигер помощь русского народа в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Якутии ден Захар Васильевич статьяты бар. Онна кини бейте бу книгеға редакторынан үлеләбит. Салгы очерки по истории Якутии советского периода ден 1957 сыллақ Сақа сырыняға книге издательствотыгар печаттемит книге. Бу книгеға Захар Васильевич редактор дабыт. Манна кини бейте сурибут восстановление народного хозяйства Якутской ССР, развертывание социалистической реконструкции народного хозяйства, он на завершение социалистической конструкции народного хозяйства СССР, победа социализма ден статьялары кирбиттер. История Якутской СССР үз тома 1906 үз сыллаққа СССР наукатын академиятын издательствотыгар бачаттеммит. Манна Захар Васильевич редактор бұғытнан үлеләбит. Книга Якутская СССР в период победы пролетарской революции и построения социализма в СССР, онна Якутская СССР в период завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму ден икки разделтан турар. Разделлар кылгас главалара арақсан кәпсінеллер. Бу книге үз көрдүс бехес главалара Захар Васильевич үлете болар. Бехес книге Захар Васильевич главный редактор солбиячетінен үлелеспет книгета «История Сибири с древнейших времен до наших дней» бастыкы тома. 1906 сыллаққа Ленинград коракка наука издательствоға бачаттеммит опсая 5 томнақ книге. 325 лет вместе с русским народом ден 1957 сыллаққа Сақа сырыняға книге издательствотыгар тақсыбыт книге. Бу книгеға Сақа сыры Россияны кытта қалбыған, экономика, культура онна народ олығын сайдытын туғынан сұрулар. Үз нөмірдәқ развитие сельского хозяйства ден түхімаға Захар Васильевич Гоголев сурыйбыт. Салгы Захар Васильевич биографията кини туғынан ақтылар бачаттеммит книгелері. Бичик книга кыхатыгар бачайка тақсыбыт Дипсюнская средняя общеобразовательная школа имени Ивана Николаевича Жиркова. Бу книга кетенче хаттыгыллаққа Дипсюн орто сколата сүйістерден 5 сыллақ юбилейгер ананан бачаттеммит. Книгеға воины, орденоносцы, гордость школы балахаларга Захар Васильевич ата биографията кире сылжар. Ученые из Усалданского улуса 2 сыллаққа Москваға айына издательствоға бачаттеммит книге. Книгеға Усалдан улуғыттан тақсыбыт ученыйдар кылгас биографиялара, үйретер направлениялара, оны диссертация көміскәбіт темалара сурулласылжар. Захар Васильевич туғынан бастықы исторические науки түйімаққа 7 страницаға ағыққа сөп. Обзор 9 книгета энциклопедия Якутии бастықы тома. 2 сыллаққа Москваға бачаттеммит, книгеға Сақа сирен историятын, үйерағаритын онна культуратын, тылын онна фольклорын туғынан суруллы бұд. История разделын персоналии ден түхмеген 311 страницатыгар Захар Васильевич биографията хартыската кире сылжар. Усть-Алданский улус, история, культура, фольклор 2 сыллаққа бичик книга кыхатыгар бачаттынан тақсыбыт книге. Книге бәхес заслуженные работники разделын 307 страницатыгар Захар Васильевич биографията үлелері кире сылжаллар. Ус алданнары аға дойды көміскелігер книге бастықы чаға, улы күйі 6-15 сылығар анынан бұрығыңы мөрі сахарғатыгар 2-11 сыллаққа бічәтінен тақсыбыта.
Захар Васильевич туһунан ыстатыя кинеге тоҕуһан төрдүс страницатыгар дүпсүн нэһилиген бойуттарын разделыгар бар. Салгы хейин негитигер кэскил түттүнэр кыһата дүпсүн осколата. Оскола сөз биһэн сыллаах юбилейын көрсө 2-12 сыллааққа бичик кинеге кыһатыгар бичаакке тахсыбыт. Кинеге агуһан тохсус тоҕуһан бири страницаларыгар историческая наука доктора Захар Васильевич Гоголев тен ыстатыйатын наавакка сөп. Ону теңе кини туһунан материаллар дүпсүн осколата агада дөсөритин кемигер түһүмэкка, онна оскола кен туттар выпускниктара балаһага кирбиттер. Салгы Захар Васильевич Гоголев туһунан кылга сырары сихили биографияны Виктор Федорович Афанасьев Алданскай төрага түспүт чериктей орто осколатын сүүс сүрбе 5 сылладен 2-10 сыллааха Хефу издательской жетигер бичаттынан тахсыбыт кинеге 202 страницатыгар ааган бессиякка түнсөп. Чериктей нехилеге усалдан улууга 2-15 сыллааха улуу кыйы хеттеуан сылыгар анынан Жакускайга бичаттеммет кинеге. Захар Васильевич туһунан сеттис кен туттар жаммыт түһүмэкка сурулла сылдьар. Бессмертный полк Усть-Алданского улуса сайт, улуу кыйы хеттеуан 5 сылын көрсө, улустагы кыйы хеттеуан 5 сылын терьер хамыһыя, онна улустагы киннемит библиотека тиһиге оҥорон таһаарбыт, кыйыны ухансыбыт биирдэ дулаахтарбытын үйэтитер, иһитиннерер көрдүрэр сайт. Бу сайтка дүпсүн нэһилиген буйуттара разделга Захар Васильевич Гоголев военный кеминээҕэ ологон туһунан аагыакка сөп. Манан мен кылга сабзорум түмөктенер, болгомтоҕо тиһин мактал.